I'll be there for you, I'll be there for you. And every time that you love me. Clear tu zong zong te chibay kan bu ke Myanmar tuilian tuar te chan puin tura gospel concert Adventist Youth Mizo SDA Washington te buat sai October ni som pastari sang ni som panga chu kan lo thleng don ta zai thiam sang sang le mi thanim ngai te som na hi min lo clear sak turin kan som ache Washington Metropolitan Area a zone ha thak te phei chu amuna nge min ron try om turin mitin te kanin som ane amun 4515 Sandy Spring Road, Bartonsville, Maryland 20866 ahun October ni som pasari sang ni som panga Saturday 2 p.m. Barbatuilian tuarte tan puina online giving yom na huna tang khan tlem loa tam loa omlavin Mizo Adventist Youth kaltlangin ipithei tan puina online giving pedu tan hetiang hian pek thei ani www.mizosdachurch.org alutla online giving iklik nuwa registration form imu anga registration iti fill nuwa in login le don nia tichon Myanmar flood donation ti akhan itan puina chu ipimai don nia tan puina hi credit debit ATM card te mangin pek thei ani hey hi tax deductible ani a kum to pa tan puina petu mimal tin te hena in poisa pek na receipt ron thon vector ani Burma tuilian tuar te tan puina gospel concert clear tu zong zong tele tan puina petu zong zong te hena thinlung le ti tak zetin lom thu kan saye ton Mizo Adventist Mino Pol ni October ni hlei sari i Myanmar kan u naw le tilian tuar mi na cha a ti i charity concert nan to mi hi asung loi ngai ngai kan ti i lai district chungi a ummi lai mi vial te minin lunglom nak thong kanin than na zo na thak vial te hi charity concert ta hin akal viar dingin kanin som chol na hi chan sung loi hi lunglom thanwam te i nan man kho nak nga pathian ni thachwa in pe ko na se kanilom Washington Mizo Adventist Chalaiden Barmaram tuilian jan puina ata na concert in buat sa hi ro pui kati in local azai nge po ka chak le a zo na thak zong zong te ka he concert a hian local vectoring ka som chewa lip ta ka program in ban the na du sak na ka han se Maryland Mizo Adventist Chalaite chibai ule Barmaram tuilian tuarte chom dol na tura concert in buat sa hi Athra kati in ro pui kati ema Christian Chalai Paul in nina in Polang siang le in kasya in program te tuang takin in mangdon niya Quarrel chiat na nasatak ang to kan iti kan khiatin poi kan ti a kan tor pm ane het hu hi kan khiat vele Zofa Global Network chuan the top chua kanin huama emergent meeting kan ko ngala en tin nge tan pui turin sum ta kan to kan ti a
kan chapter te kan khiat tir ngala ti chon headquarters sa tenen tangtromin Paul then khatte phungbom somin tiang chuan street concert te le ve bur khon na chi khang khang kan neya nuai som don lai mai poisa kan han khon khom thei te kha lo mom kan ti em a tin ke ma ni ba ka uai me te le NGO dang te point ve bur khonin man rom la chhota zela alo mom kan ti a Mizoram mi pui te in honna aro pui kan ti em ani barma ramakan u naw te ki mi khrang an ni lo zia soi ka du a mau tam pasaka tele zoram boy run pui lai te khan Mizoram atanga khorang atangin chu ko tak mai barma a mang angin antle chowa put beng in en ma nei lovin kan zofa unaute an han bela ta chuan kan unaute po chuan an mo tin reng lo phu kin an lo tuam hlom ani khang na sataka an lo tuam hlom na te an lo tan puina te kha kan thei ngil thei lo ani voinia mana min lo khongai tu le min tuam hlom tu te khan na satakin chet an lo tok ve ta thunga tuna hian tan puina kan pek ve hi ti mak mo ania thei top kan so hi atulani ti chuan ke phei hi chu khinglai kabo kale phai vel tele chin hills te polo han fang rep to kania kanan ko thler nom ti tak maya kan wa vel na te ang te po kha tuna chuan dum muna lo chang zota a tin king falam le a che vel te sur khwa te le halkha te nom ka ti le kalung koi tu te po kha atuar na sapol aloni a ke phechu amidan anakhop maya an thatzia an polite zia tele kachungan thatzia te po kha karul ro hian cham reng thin ani chutiang chuan an khongai thla ko me maya in le lo an chan dan tele an hun ma lo omze tura te po an torna hi an mai lo hle ni ti hi kan riat apoi mo le in ka ria a tin kong then khata chuan he chiat na rap thak tak mai lo thleng hian a phena hian malsom na aron keng tel ni in ka khave a mana kan in kar thalo te po kha tuna hian ti dang lamin lo omta a Mizoram mi pui te po hian khochaka kan unaw te hi kan laina thle ani ti alang chianga mi pui te in honna le khilampang kan ril ruwa kan veizia te po hi tuna hena lang chiang ta a chuwangin tun ma ai zonga kan in pum khat na le kan in kung kai na hi he chet na hian aron siam thadon ni ten ka ria a lo mom ka ti hle ani a to bera chuan Adventist thalai ten Washington barmalama kan unaute chiatok tan puinan kun satin lo bo sei don ani ti kan riatin lo mom kan ti hle a thei top lo chula in lo thlin ngei na turin du sak na sang ber ka han chu ani lungrun eng wangerial anga irum le lung siat na hi sha thiam zonga har trile eng wanga chap ngei ni le lungrun min shilte Maryland Mizo Adventist Chalaiten October ni son paseria Barma tuigan tuarte champuina na concerin pa sektori aro puigiti le Mizo umzong technology umzo rozai vega chang emema mase karana boxia emboni se lim takin program ila mondonya eating mittikalon ulange cha lai bangin bang shamang se leng dang changa be tu ranzo I came to learn that the Adventist youth in Maryland of the United States are going to prepare a concert in aid of the brothers and sisters in Myanmar who are suffering from the floods in recent times. This is a great service, and as we know, Myanmar is preparing for a lot of things like returning to democracy and election. Not only that they're preparing for peace. Therefore, it is a high time that we should give our attention to Myanmar.
Therefore, Myanmar, who is very rich in natural resources and underground resources, and the people who are preparing for the new advent of the new era. Therefore, those who are suffering from this flood, they need a great assistance. So, the Seventh-day Adventist youth in Maryland who are going to prepare a concert to assist them, I really appreciate and I wish them a grand success. Washington Mizo Adventist Chalaiten Myanmar Tuilian Tuar te Chanpuina Tura concert in bus se hi aro pui ka titak seta he huna hianin zaya ron kal ve po ka cha tu ka ne lim takin hun in lo mangdonia chuanin he huna hianin Mizo om zong zong ten he hun hi lo chim ve chap turin ron nen che un Washington Adventist Chalaiten Mizo Nakla Barmarama kan unaute Tantuina Atana musical concert in buat sahi ro pui katia lo mum katia anni tuilian tuar sat na to mangang takte te to pain tran pui du na ril ru hi pathian malasom nge yang tipo karinga ten USA Mizo Nakla kom zong zong ten he concert hi lo lut saka te to pa concert nat munakala concert te lo enturin kan som ngal chewa in zawain na lalpan mal som chewro se Washington Mizo Adventist Chalaiten Barmarama Tuilian Tuar te Kuala concert in buat sai tur ke ni ho bi kitwan ho pui kan hle a khalaya Mizo om zong zong ten phur taka in lo pan puya in lo ten ve kan tua kan ne wat se u ani lo ten ve cha om khos mai Kandia tuna hianin Amerika rampo na NLD Aung San Suu Kyi Party in kan khazok ome NLD Party Amerika rama Vice President thokme kandia heta 7-day Adventist Mizo 7-day Adventist Chalaiten zanina Barma rama siat tongte wa sur leimin le tuilian ranga siat na harsat na tanut tuarte dan puina khongai na kutin han thei hi ro pui katia pathian in mal som zel che se hetianga harsate mang angte dan pui ngai te dan puina thinlung in nei hi in thinlunga in ril ruwa pathian tharawen om pui tak me che uni ti ka ya kalom tak zetani chuan tuna zanina concert rim tak le ha taka in buat sai le in tho ha na hi a thon mai do na ni lam ti kan kha chianga henga tan pui tu te nan tan pui na te in tho ha na ra chu khita chin hi la te kali ka bo phaya te le mun dang danga barmara ma chiat tuar te har sa tuar te ei tur bar tur nei lo mai ne lo sil pen tur le ria na po nei lo mi mang ang har sa te na sa takina chom do don ni ti hi ka ya ka zetani ti chuanin hey amingin barmaram ta na thok NLD party ni na lom thu ka sai duwa kan party leader do Aung San Suu Kyi he na ngei po message kan lo thonanga ti chuanin henga in thok rim na te le in malak na tu te kita do Khin Ji Foundation te le NLD te nen po kut le kut in buanin har sa te ta na ro pui ta kan na kan tho zel ka be sai ta ni 7-day Adventist youth Chalaite in thorim na pathian mal som cheu sela hetiang ang hian har sa te mang ang te tan pui tu nizel thei turin pathian mal som cheu zo se kalom Washington Mizo Adventist Chalaiten Myanmar Tuilian Tuarte Chanpuina Dana concert in buat sai hi aro pui ka ti tak zeta runzai be po ka cha khop mai
in rong bol na tuilian tuar te tan mal som na ani ngei ka be se ya hun lim om tak le hotling tak in man the nan ka du sak na sang ber ka la na cheu Washington Mizo Adventist Chalaiten Myanmar tuilian tuarte tran puinana concert in buat sai tur hi keni Mizo zaimi in zomkom MZE te chuan in ti tha in ti ro pui kan ti tak zeta in Christian na in Polang zela alom kan ti ani he program hi tluang taka manga lo ting takle lim taka in man theinan MZE ten du sakna sangber kan hlane chu nang mat som na niang che Washington Mizo Adventist Chalaiten October ni som pasari a Burma tuilian tuar ti tana Trumpui na tu concert in nei tur hi ron kala ron zai ve nge ki cha khop meya engpo ni se khalaya zo na thla om zong song ten he concert thi lo ngai poi mo a lo kal thok turin ka nge na chu lim takin concert thi in mang don ya tin Burma tuilian tuar ti hi ka thin lung takin ka to pui tak set ni lelpan mal som chu ro se Maryland Adventist Day amasayin in Zavayin Tibay kabuga chu Barmaram tuilian tuarte Tranpuinana concert in buat say turhi kalosheveya thakati mema Christian kanina angin midang Trampui tur kanina kung inti hlotling kasha in concert nei chum zungin lim takle tlom taka in nei theina turin du sakna kalana chu nang sao hi kan ti nang chalung run pui samang chen zai ka rel don silo in chen to lo Adventist Chalaiten kan una Barmarama tuilian tuar me ku Trampui na tura concert in buat sai hi aro pui ka ti le a paise zai ro kal ve ko asa kun khop mai zo na thak zong zong te le concert lo chin vek tur hian karon som chewa kan thei to kan Trampui cheu do na ya him takin hun lo mang ya zo chung ji lim den len zai sibe ule BBK lian kuma Mizoram Aizol tangin kani a Maryland Adventist Chalaiten Myanmar rama kan unaw Trampui ngai te Trampui na turata na concert in nei tur thu le thomte kalo sia a phurom hle maya alom hleng ka sia a thil thata kani a ki ngei po lo kala han zai ve lop te po ka chak le a mar chu engpo ni sela USA a kan Mizo omzong song ten Trampui ngai kan ule nau te Trampui tur in ke I pen chok mol teng program lim om tak mang turin du sana kan han bok cheu ni Trampui ngai te Trampui yang te tuam dam min lung ngai te ne min midang ta ma som na Washington Mizo Adventist Chalaiten Barmarama kan unaw tuilian tuarte Trampui na atana concert in buat se hi keni Mizoram kwarte chuan ro pui kan ti hlea he concert ta hian America Mizo omzong zong te kalvek turin kan nge na cheu namal som na niang se ole USA ka ule norte risa mingin chibai ka bu ka cheu kei hi National League for Democracy Party Dong San Suu Kyi Hruaina Hnuaia NLD Party a Central Member pakhat kani Kalimyo Township NLD a Chairperson kani bok chuan kumsang hi sompanga election a ne theitura hmanlatu Central Member mi sompakwa zinga member pakhat kani bokani Kalimyo NLD Party atangin Member of Parliament MP chuturin thlantlin kani bok Myanmar rama July ni somni pariya tatang August ni thumthleng tuiliana wanga har sarnatwar state and region sompakhat an oma vainni thleng hian mani in po pan thailo leilet pial chiate in alen bawtak te Trampui tura Maryland
Maryland Adventist Laiten concert ro pui tak in buat sai hi ro pui ka ti em ani in rong bol na hi athon lawang ti ka ring tlat ani lalpan ale tam takin mala som nge yang ti ka ring tlat ani in concert klong takin in mang don ania Vodafone Anturium Miss 2015 ani Washington Mizo Adventist Chalaite Zibai Kabuka Teu October ni som basari a Burma Tuilian Duarte Chomdol na atana concert in what say he cha kadihin rogui katikok mai tin Duarte zong to po katin long tak sakin kator puya he concert a hian Mizo zong te kalturin kasom cewa lim takin program te Antonia Washington Adventist Mizo Chalaite in Zavain Sibai Ule Burma Tuilian Duarte Chanpuina Tana concert in Buat Sai hi acha katilia he concert ta hian Mizo mipui zong te local vectorin kasom cheu Washington Mizo Adventist Chalaite Zibai Kabuka Teu October ni som basari a Myanmar Tuilian Duarte Chomdona Tana concert in Buat Sai Tori cha katile meya tin Tuilian Duar zong te kathinglung takin kator pui tak sat boka he concert a hian Mizo zong te tel turin ke som bek chawa unlimom tak in long hong don ya So when you're caught in a landslide, I'll be there for you, I'll be there for you. And in the rain, give you sunshine. I'll be there for you, I'll be there for you.